hunde wahakadakka nimmala fawani suratu takwir idha shamsu kuwirat mi suratu ke tafsir ehan kamun Allahu rahmataku mire algon men fashani suratul infitar idha as-samaa'u infatarat mi suratu ke tafsir ad mi sura fatawmun Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabba fawani idha as-samaa'u infatarat ad qiyamatu ke bayin alamat mi suratu ka bayan kurabani idha as-samaa'u gebane ki ei udu infatarat ei fali fali wegen diu එහෙම බීම උඩු ඵලි ඵලි වෙගෙන් දා හිඳුවේ අත් ඒ ඛියාමත් දුවහුගා උඩු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ අමුරු ෆුල ඵලි ඵලි වෙගෙන් දාන වාහක මේ ආයත හුගා මේ බයන් කරබනි සූරතුල් ඉන්ශිකාක් මන් අල්ලාහ් වහී කරබා ෆවේ ඉදා as-සමාa'ු ශක්කත් වඅදිනත් ලිරබ්බිහා වහුක්කත් උඩු එදුවහුන් ඵලි ඵලි වෙගෙන් දානේ උඩුගේ වෙයි ඉලාහුගේ අමුරු ෆුලන් උඩු කියමන්තරි වානේ adi e amru fula kiyaman teribuma eyan haggukan libigenve eyan haggu wegenve ehembima udu fali fali wegendani Allah subhanahu wa ta'ala ge amru fula yafa wahi korabani wa idal kawakib intatharat al kawakib ay tharita kudi kudi tharita intatharat mane ki etaketi bura buragen etaketi huritanu nettigen bura buragen kuni kundi wegen dane wa idal kawakib intatharat kudi taritaka adi boreti taritabes kudi kudi wegen bura buragen dane wa idal biharu fujjirat al biharu ay kanduge lonugandu fujjirat hulu hifagen dane wa idal biharu fujjirat kandutan huluwi ekkandu anekkanda guligen dane wa idal quburu bu'thirat adi bimuga adiga waluda fawa qaburuta bimu maccan aragen dane maneki bimuga waludai fawa majitunta bimuga macca furoligen dane bimuga adiga wa majitunta bimuga macca aragen dane bingandu falagen gos bingandu herigatumuga sabun bimuga adiga waluda fawa qaburuta bimuga maccan aragen dane alimat nafsum ma qaddamat wa akharat edwahum komme nafsaka bes e nafse kofawa kantata e nafse kurin kofawa heyo kantata adi fahum kurma las kofawa kantata mi huriha kamen edwahum egigen dane alimat egigen dane kullu nafsin komme nafsaka bes at mitanuga nafsin alimat kullu nafsin mitanuga nafs wani ei narak nakirage sigaga mane ki kon nafse kamennege an nafsu wajiya ei ma'rifa waki khassa nafse ehnamas alimat nafsun nafsan egi gendane mihen otumun ei nakirage sigaga mane ki waki mihen khassa nukure gennawa fa miwani ege hikmata ki huriha nafse shamil kurabu ehni komme nafsaka bes e nafse kofawa amaltahu ge fay e nafse kofawa amaltahu lifawa fay e mihaka edwahum devigen dane enayan e fay kiyuma amuru kuravigen dane ekaban ishare kurava suratul isra ge 13 adi sadwana ayatuga man Allah wahi kurava fabe wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi adi komme insana kos ena kofawa amalta ena ge karuga tiban Allahu alubarme wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura adi tiban Allahu qiyamat duhun ena ya neruba devaname fote yalqahu manshura ena yang efay hushehli gendane efay fatara deben ena ge kurimatiga den ena ya bunevene iqra kitabak tibage amaltahu ge fay tiba amilla kiyawash kiyabalash kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba miyadu tibage amilla nafsuga hisab kura faratikamuga tibage amilla nafsu fudigendale ad edwahum mujrimunga halat bayan kurba suratul kahf ge salis nuwara ayatuga bayan Allah wahi kurba wa wudi'a al-kitabu den edwahum fayta debe hinduga fatara al-mujrimina kadek fana fenni madagan namane mujrimun
mushfiqina mimma fihi e fotuga liifawa etike sawbum ebamihum birugam fa watam feni wadagannawane wa yaqulun adi ebamihum bunamun geddane ya waylatana aharmannan huri halaki ge bodu kabaye mali hadha alkitab mi kon kala foten hiye la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mi fotuga bayan nukurabba kitamme kudakam bias adi kitamme bodu kam bias dukollaba fa nete ووجدوا ما عملوا حاضرا ابيهم كفا وهريها كنتتك اباميهم كوري مچن اس بدل كفا ابيهم نهنانه اباميهم عملته فتوغا اباميهم كفا وهريها كم اي كتاب كوركم كمغا بينمس كتاب بڑكم كمغا بينمس اكن كن ليوي فهمتا امون فنيگندان ولا يظلم ربك احد كلفا حدوا گنگلوا الى ابس فراتكن انيا بريوي وديگن نوي eheng ayat gamang Allah wahyi kurabba fani faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara dardege min barabbes hiyoka be kofa wanama e hiyoka men edua hakun emiha ka fenigendane emihege amal tahuga fatuga emiha ku kula hiyoka tattalli dardege min barabbes hiyoka men kofa wanama ekame bes fenigendane waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara adi dardege min barabbes nuba amale kufawa kama baninama ekame bes edwahum emihaka fenigen dane at qiyamatu ga alamat bayan kurabu mafahuga qiyamaduhum kankan hingane bayk qiyamaduhum hingane bayk kantatahuga wahaka insanun hadan koddum mafahu den efahu insana ya suwale mi kurabani ya ayyuhal insan e insanae at mitanuga al insan oy basfuluga muradaki kafirun kamuga bunebe anabba riwayat tahuga ei huriha insanunna shamil gen Allah mukhatab kurabba fa wa khitab kamuga bes bunebe admi ayatuga Allah wahi kurabani e insana e ma gharraka bi rabbikal karim tiba magfuradi ka ko hiye ma gharraka tiba magfuradi ka ko he maruma fahuga alun dirubane kan tiba inkar kuri kon sababaka hurehye Allah subhanahu wa ta'ala ga amur furtaka nahita etkandtaka bolaba kiyamangatun tiba durheli kurubi kon kamen hiye bi rabbikal karim tiba haddwa gengulba ilaha ki dirati wanta ilahe ehen kababi irugaves tiba haddwa gengulba ilahu ga ayatakan inkar ko tiba haddwa gengulba ilahu ruhi wadigen nuwa kantaka arage mihe kamuga tiba begen diyei kon kamet tiba yang olwalagen he alladhi tiba haddwa gengulba ilaha ki alladhi khalaqaka tiba netumunge tereng wujuda genne farate fasawwaka adi tibage gunawanta furihama gotuga levvi farate faadalak tibage iskola rufaya eggota tiba levvi ilahe riveti sifa eggatifa tiba ufeddevi ilahe fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak Allah subhanahu wa ta'ala irada rabbi komme sifa egga insana ufeddevihe mistahum geterega sifa riti mihum bes himenigebe adi sifa huturu mihum bes mistahum geterega himenigebe dommi hon himenigebe kalu mi hon himenigebe kuru mi hon himenigebe diku mi hon himenigebe huri hawatterege mi hon Allah subhanahu wa ta'ala labba fabe min komme kamakiwes Allah subhanahu wa ta'ala ge irada fula kuga begen gosfawa kantatta ehmi ma Allah subhanahu wa ta'ala mi huriha ni'mattake tiba devwa fawa iruga Allah subhanahu wa ta'ala rivati sifaga tiba ufaddawa fawa irugaves tiba haddwa gengulba ilahuga ayataka inkar kura mihe kamuga tiba hedi kon kamet tiba yang olwalagen hiye ad Allah subhanahu wa ta'ala eheng ayataka wahi kuraba fawani laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim hama kashawaron tibang Allah insana ufaddawa fawani emmeriweti sifage ad Allah subhanahu wa ta'ala insanu ge bokolo tiye levvi kama binama janawarunake insanunake hama begendi ehnames insana makraba walaqad karramna bani adam tibang Allah adam ge dari makrabime mihem bahi kuraba adam ge dari makraba insanun ge bokolo machallava fa janawarun ge bokolo tiriyabi ad bihuriha ni'mattake insanu nadba insanun emme rivati sifaga ufaddawa insanun benum waneha kankan
Allah subhanahu wa ta'ala kainatu galabba favi irugaves Allah subhanahu wa ta'ala yang urede ekalange ayat takan inkar kura mihaku kamuga insana hadafa bani nuwata insana yang oluwala ena Allah hadda wagin ulba ilahu gamagun ena ekkiba kurvi kon kametto mi ayatuga Allah ena aya miswal kurban ad eswalu Allah insana ya mukhatab kuraba mafahuga den anek kolum eswalu jawab Allah subhanahu wa ta'ala bidigen anna ayatu ga badebba wahi kurabani kalla mihuriha kama mihen huri irugaves tiba mihun din dogu kurani hiye admi marumen nuwa duniye kan alum mahshar nukurvena bimekkamuga tiba mihun qabul kurani he adi tiba mihun Allah ga hadratan mahshar kuravi تيباميهم عملتك بهيغتم الله سبحانه وتعالى تيباميهم سوال نكربان كما تيباميهم قبول قرانيه كلا وإن عليكم لحافظين من الله تيباميهم عملت ركات الكرب مرتك ملائكة بيكالتك اللفاف به مهرها كما مهم بي إرغاوس تيباميهم الله آيتك دوغ قرانيه كلا بل تكذبون بالدين Allah ga ayat tak tiabamihum dogu kuri sababaki nuwata tiabamihum Allah ga magu alwali sababaki tukadzibuna biddin qiyamat duas annana kan tiabamihum qabul nukurati be qiyamat duha ga tiabamihum man Allah ga hadratan mahshar kurabi tiabamihum kuffawa amaltak Allah subhanahu wa ta'ala sual kuraba tiabamihum ga tereng hiu amal kuffawa min surga badwa nuba amaltak kuffawa bihum narakya badwa mikangkang hingga nekang tiabamihum dogu kofawati ege sawbunne tiabamihum Allah magfurade mihe baykum ga begem gosfawani at mihe kabi kabugabi nas handang kurashe wa inna alaykum lahafizin tiabamihum ga amal tarakater kurab mataka tiabamihum kura amal taliu mataka tiabamihum ge dekondu ga de malaikatun man Allah lawafabe surat qaf ge ashara wa ayatu ga wahi qurbani ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid insan ge dulum ber nukurbe evs lafz raqiba atid e lafz nudiuba kamuga at insan ga amal talibuma hawalu etibwa malaika bekalum e bekalum ge sifata bayan qurba wahi qurbani kiraman katibin at e malaika bekalum naki furihama akhlaq geberi bekalum tehke evves insana kan aniya veri nuwale insana ku nukura kame kuri kame ge gotuga adi kuri kame nukura kame ge gotuga e bekalum ne nuliubane ya'lamuna ma taf'alun insanun kura kankan e malaika bekalum warar rangalan engi wadagan nuwale kura kame e bekalum insanun kura huriha kantattake e malaika bekalum ballawa mungendawane adi dakka huriha wahakatake e malaika bekalum assawa mungendawane insana ge hitugawa kantatta kiwes Allah subhanahu wa ta'ala ballawa wadigem wakantatta yafahu malaika bekalum ekankan angawa Allah subhanahu wa ta'ala angawan bayan korba qudsi hadis ga wahi korba fabe inna Allah kataba alhasanati was-sayyi'at ama kashurun Allah subhanahu wa ta'ala wani hiyo kanta taka nuba kanta taliuba fe thumma bayyana dhalika den yafahu ekankan hiyo kanta taka ki kobakan nuba kanta tahi kobakan man Allah wani bayan ko dawafa faman hamma bil hasana den fahe hiyo kamak kurma niyegam fi miha hiyo kamak kuram benu mejmiha falam ya'malha adi hiyo kamak kuran niyegam fa ekan nukuri kamugabi namas kataballahu lahu hasana man Allahu enaya hiyo kabel liubana ena ekaben nukuri kamugabi namas niyegam kamattaka man Allahu enaya hiyo kabel liubana waman amilaha dem fa ekaben kofi kama baninama niyegam fa ekaben kofi kama baninama kataballahu lahu biha 10 ila 700 dha'fin man Allahu enaya ekuri hiyo kamegge diha guna feshigen gos hassate ka guna yang ituru kurabay wa ad'afin kathira adi everem bes gina guna takang Allah subhanahu wa ta'ala ehukan tabadal kurba wa man hamma bi sayyi'atin wa lam ya'malha
නුබාකම කුරන් qasduko ekame nukurikama baninama kataballahu biha hasanatan kamila නුබාකම කුරන් qasduko fa ekame nuko dukolli ehem vejjekama baninama ekan nuko dukolli kamataka man Allah edaya hewkaben liubane waman hamma biha den ekame kurang niyeggam fikam gawinama fa'amilaha niyeggane adi nubakama kofikama baninama kataballahu alayhi sayyi'atun wahida ena yalliubani emme nubakama ad hekama kofikama baninama dihagunayam fashigen gos haissateka adi evvuram ves gina gunayan itur kurabba ehennamas nubakama kurang gastu kogene nuliuba ehennamas kofinama Allah subhanahu wa ta'ala liubani emme nubakama ad nubakanta bes insana tawbawum Allah subhanahu wa ta'ala enaya fusawa debbal innal abrara lafi na'im hamakashwarun heyokanta takurimihum Allah kiyamantari mimihum ebamihum bani matiwerba ni'mat hugamatike al abrar ay al birru milafzuge jam'u adege mane ki gina gina heyo amal takon ule nuba amal takun durheli wegamba mihum lafi na'im ebabihum bani bodu wegamba ni'mat takige matige ad ni'mat tahki hituga hamajehuma hashiganuge dulaheyokan emme bodu ni'mat taki hing hamajehigen tibe baykamuga ebabihum labwa faawun evvoren bodu ni'matan insana kan nuribene insana ku hing hamajehigen hurma boren bodu ni'matan emiha kal nuribene rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis probafani laysa al-ghina an kathrati al-arad tanawas kamaki ei mudagina bumun onna kamennune wa innamal ghina nafs ehennamas tanawas kamaki nafsuge hamajehume nafsuge tanawas kame maneki ena fudun terivegen ena hing hamajehigen horun eyye enage tanawas kamaki wa innal fujjara lafi jahim ad heyo amal kuramihun ebamihum bani boduweken ba ni'mat takigga kam bayan korabuma fahu demi bayan korabani al fujjar nuwata kafirun nuwata nuba amal takon ulumihum efadabihum bani lafi jahim narakaga alifanganuga terega venderi adabu terega adabu libilibi ebabihum tibeni yaslawnaha yawmaddin alifanganuga terega ebabihum anda hunnane ebabihum ga amal takge jaza قيامتهم الله سبحانه وتعالى إبامهن الدبان وما هم عنها بغائبين إبامهن عذاب سلام باك نوت عذاب ريكبير إبسكوت النونان سورة المائدة تري سبنا آية كمان الله سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار إبامهم بينهم وان ألفان نكون وما هم بخارجين منها ehennames ebamihunna kan e alifanganu nukume vele hama ebbes goten nonnane walahum adhabun muqim ebamihunna demihunna nabi adhab libi hunnane edarakage terega wama adraka ma yawmuddin ad alutahunga hisab ballawadu haki kiha warge bodu kiha warge taklif taken ufulle jehe duwahikan kalek faanan engi wadagati kihina kuntoe thumma ma adraka ma yawmuddin anekkaves hama eswal takrar korabani hisab allawadu haki kiha warge bura undagu duhekan kalek faanan engi wadagati kihina kuntoe ad miswal takrar korabumuge hikmataki eduwahuge bodukama eduwahuge undagu kan ummatuge mistakunna bayan koddebun wahi korabani yawma eduwahum la tamliku nafsun li nafsin shay'a qiyamat eduwahuga ebbes mihaka anaka ettaka koddevena hama ebbes kamen nonnane wal amru yawma idhil lillah eduwahum buriha kamegge amuru worikamani Allah subhanahu wa ta'ala she eduwaha kun ebbes mihaka anaka ettaka koddevena hama ebbes kamen nonnane at surat luqman ge 33 wana ayatu gaman Allah wahyi korba fabe ya ayyuhan nasu taqu rabbakum e emha mistakunne تيابامهم هدوا كنغلبا إله تيابامهم بروة وتقوى ورواشة واخشوا يوما أدو تيابامهم بروة واشة دوها كتكا لا يجزي والد عن ولده إدوهم بابيك دريا كتكا قدوين كبن نونان ولا مولود هو جاز عن والده شيئا
eduahum dariyaka bappeka taka kodde wen kam bes nonnane inna wa'dallahi haqq ama kashwaru Allahu ga wa'du ga basfulu ay haqqu ga basfulu ke fala taghurrannakum alhayatud dunya tiyabamihum duniye ga zinat tarika man helligen nudashe wala yaghurrannakum billahi algharur Allahu ga magun tiyabamihum magfurad dan ule mihun nan helligen gos tiyabamihum eduahu ga kankamun helligen nudashe ad qiyamat duahuga mistakunna kennu kurave minwara birwari kama haaskam medwari wegendane ebamihum adam alayhi salam ga ariha gos shafaatan edene eyafahu nuh alayhi salam ga ariha badagin mistakun gos shafaatan edene musa alayhi salam ga gata adi isa alayhi salam ga arihum bes shafaatan edi mistakun ades qur'ane ehennames mihuriha bekarum bes ekabang uzru wari badaganwane emme fahum mi ummatu ga man nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ariha gos shafaatan edi dedemum ekadeg fan ekan ko debbal ehen kam ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga macca gina ginan salawat yebum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bani shar'u qurbafa kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurbani man salla alayya hina yusbihu 10 wa hina yumsi 10 adrakatu shafaati yawm al-qiyamah timan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga macca hendunu diha faharu adi hawiru diha faharu salawat kiyawa fi miha emiha ka qiyamat duhum timan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge shafa'a libigendane hadis sekadek fan hadis qurba fabe man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha 10 timan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge macca emme faharaku salawat kiyawa fi kama badinama man allah ebihi ge macca diha faharu salawat labbe at fahariga bi ayatun wal amru yawma idhil lillah eduhum huriha kama milku ge mani allah she mifadan otum faharga befulak ge hippolu go fedana suware kannege duniya mati gawe suriha kama milku wodige mani allah she adi akhiratu gawe huriha kama milku wodige mani allah she ehennam mi ayatu ga wal amru yawma idhil lillah eduhum huriha kama milku wodige mani allah she mihem wahi qurba fa umuge hikmataki ko babai at miswalu ge jawabaki दुनिया मती गा कम बणी नमा मैं अल्लाह इंसान न एकिवरु गे बार त देवा फवे मिसाल का मीह को जलल्ली नुवत एनुमस गत को मीह को हयरवी एहम बेज कम बणी नमा रईस जमहूरिया नुवत एनुमस बेफला का एमीह को जल्लु नेरुम गे बार अल्लाह देवा फवे एहम बिमा निस्बतुन कोमस बरगे बार अल्लाह इंसान न दुनिया मती गा देवा फवे एहन नमस क़ियामत दुहु अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे बार कफिया एक इब्स बार वर के वनोना मीह को नरके वदिज कम बणी नमा ए नरके एमीह को नेरुमा अल्लाह गे शफाइन एमीह का लिबुम फियवा एहन इब्स गोतक एमीह का सलामत लिबेर इब्स को तनोना एमीह की कितम मुदा की नमीह कमुगा विरमस कितम बागी नमीह कमुगा विरमस एमीह का एदुहा कुन कोरवेर इब्स कम नोना एमीह को कितम वरक मीह गे गातुन शफाअतन एही तरीका मददन एदुन कमुगा विरमस अल्लाह गे मददा एही तरीका एमीह का नुरिबिज कम बणी nama emiha ka edwa kun salam kabe libigene nudan ad mi hisabu mi suratu ke tafsir dimuni insha Allah taala miyan hafta ga alum fashani miya vidigen in sura kamugawa suratul mutaffifin ge tafsir Allah subhanahu wa taala alum emmenna kiwes hiyo basaha hiyo bas qabul ko rabbe kamugala bashi amin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.